Kajungi keren phone ke balai pesan minit mentaga sengi. Menteri Rang Badu keri Narendra Modi ulah Kyntait baik-baik ya kajung terwa jong Presiden keri US banlong Nongpynïasuk Hapdeng ke India bat ke Pakistan. Sekretari ketnat ki kambari Vikram Misri ulah ong ba Menteri Rang Badu ulah keren syai ba semladon kenu kajungi keren Hapdeng ke India bat ke US halo kajungi te kai pateng lani kajung Pynyasuk jong ke Amerika kajungi kenat Hapdeng ke India bat ke Pakistan. Modi ulah banjur baya kajungi keren ban penduna ya kajungi kenat akakam sipai la pelong baik-baik Hapdeng ke India bat ke Pakistan. Kat kum ka jing kerpat jong ke Pakistan ling baki lat jinge dei sipai balaseng. प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। Menteri